esok pagi 7E. Jadi kita punya pilihan morning. So hari ni kita akan jalan-jalan Hat Nyai. So let's go. Tên Phương Mát. Okay guys, kita sekarang dekat Sea View. Okay guys, kita pergi tempat breakfast kita pagi ni dekat Boat Noodle. So sini memang luas lah. So senang, tempat makan pun luas. Okay, di sini memang besar. Banyak TikTok ni. Ni dah jadi macam perlis nombor 2. Mungkin je ramai Malaysia lah. So macam biasa, sebelum kita startkan kita punya journey, kita kena charge dulu. So charge Good Luck EV charger and charge dekat sen je, lebih kurang lah 80 sen. Kalau compare kat Malaysia, average kita punya charge super charge RM1.50. It's almost 100% lagi murah. So ya, kita boleh pindah lah kat Thailand macam ni. Sangat-sangat murah, sangat-sangat berbaloi lah. Alright. Singgah kita setelah 7E.